kklahaisi ang tini sana musungmani klahai je ani skang je sai thangnai rok je Kathalbari bisio je joining tipramothani borok BJP o joining khlaimani opongno tui salaimani ani raipasa bisio ang raipasa bisini monitoring ni chairman ani mung Chinmoy koloi engkla abo thangnai 31 tarik Julai o raipasa bisibo eki kaida khlaino mane mia je Sikaribari Kathalbari bisio jebabe khlaika raipasa bisio sei rokom khlaino khlaika aro tipramothani borok rok BJP joining khlaika hnai je borok prosar khlaimani aro actually borok i Kathalbari bisini haino borok bai borok no toisa joining khlairiwoi tipramothani mungriwoi engkla aro kaisa joining khlainai je simani je nungmani mote bori khoroksa boni mungtamo ungkamo poi tongkhang boni sarai koyek mas prai 2-2.5 mas kakang thaisuk bufangni de kalaimani sarai prai 11-12 bochorni cherai salat basa kulai hospital kalaikha kulai hospital kalai prai saptak khanik ongui tongkha engkla doctor sakabono brongno bumau phano cherai ni bumau phano je thui nangnai hnai engkla chini tipramothani no siklas motha ni adong khoroksa tongo chini raipasa bisiwo boni nikot atio ongnai ausarai bo saka ano je obai borokni kai hospital borti ongjak kebo rimanai tongnai toda tongno ni singka klaba abo chung jotono no saklai layoi chini YTF ni chin raipasa primary committee ni no adong rok brok abono ausrai no thui rilaikha jung thui rilaimani pore bono collection khlaibu rilaikha jarmat manmani je yaksukmani prai 700-750 moton jung bono rang collection khlai rilaikha asukno boni bokunu tipramothani bu sijagya CPM ni bu sijagya na BJP ni bu sijagya bok mothani abu sijagya engkai asukno ani siman mote jung bono kubai rika chini takubuku hisabe abono borok tipramothani mungriwoi borongno aboni bumano usaraini bumano je nugmani bono kaisano nugo tai bad baki joto false engkla abono chung belaino abono dikkarjano ba mono selengo je abai klai aukaidaro khlai tongmani bibinno jagao bises klai chini ambasa area o khana rogo tai tebu khlaimano borok abono jo ang lukurongno ba chini jara bukungwara tongnai rongno abono brongno message riwa abono je soseton ongnani bagai ei channel ni maddome jate jottonu sinani ongthong hnai ang kok kasarai ani kok oron muthaka jotono na hambai tai ei channel no ang belai na hambai tini press meet ma khemone karon khe bor TV channel no hambai mario brok press meet khemone karon khe মিয়াও যে 1 তারিখ 8 মাস 2021 সিগুনপাড়ানি 3-4 পরিবার ব্রৌ বিজেপি দল ব্রৌ তিপ্রামো থায়া বিজেপি নি দল সে ব্রৌ মিয়া ব্রৌ সে চিনি ব উপনগর ইয় শেড নো ব্রৌ মিয়াও মিটিং খেয়ে র জয়েনিং লাও যে ত্রিপুরামো থানি ফাইয়ে বিজেপি সমর্থক খে হাইয়া আবো মিথ্যা অপপ্রচার খেমছে ব্রৌ কক বইখে বসে যে মিয়াও ব্রৌ যে ফাইমো ব্রৌ বিজেপি 1 নম্বর চিনি Kathalbari ke ha tamo bung skangchi je boot president bung se miaro bio tipramo thani phaimi hi BJP o join ri dong phayo jang bo sigon parani bo char poribar brau mia phayo ri phayo bo brau se abo BJP ni dol bo chini tipramo thani dol ya oro Kathalbari bisi jung orote tini press conference ma khaimani press conference ni bisinte chini khorang ni ani channel no belai lamsago chung khabai khukbai tini chung tipramo thani kaisa press conference emergency ma khlaimani kaung khaino miao chung Kathalbari bisiwo BJP ni borok no BJP o taisa joining khlairioi tipramo thani borok rok aro BJP o joining khlai khatnei
kau kasai phaika ओंखाय जों स्पट भेरिफिकेशन खायनायखा आबो फल्स आबो कोनो मते ठीक काउया ओंखाय जों आबनो हाफां सरकारनो सोंनानै नायो जों এই যে ত্রিপুরামো थानाय और 47 आम्बासा विधानसभानि एलेकाव जों दिनै फाइ मानजाक फाइखा दिनै आंनि याक्सिबाबाय आचुकजाक साब जुनाल चेयारमेन ताई आंनि याग्रा रकबाय बाचाजाक दङ आचुकजाक दङ काथलबारि बिसिनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन एवं दिनै आम्बासा ब्लकनि प्रेसिडेन्ट बरंबानां चिन्मय कलिबुत बाचाजाक ताई दिनै कर्मेरो गैलामा दङ जोंआवनो कायसा मेसेज रिनानै नायो विभिन्न जागाव अभाय फल्स रिपोर्ट रक खायजागै दंबानि बागै जों स्ट्रंलि कमडेन बनो जानांगौ जों आबहाय राजनीति खाया एवं आगामीबो खायग्लाक सঠিক रिपोर्ट आबनो जत पलिटिक्स खायनाय रफनो वानसुगै मीडिया बिसखाङो हाइलाइट खायखै बेलायनो चानाय होननाय जों मावानसुगौ दाबुक जे बीजेपी आईपीएफ सरकारनि बिसिङो कुनै कुनै सरकार बेलाय एमएलए सीट गोबां बाय पाइजागो जों 2021 नि फेब्रुवारिनि 5 तारिखआव त्रिपुरामो थानाय डिक्लार रिमानि परेव ब्रनि रंग मेसेज न नाहरैनो त्रिपुरा सारक आबनो सयजंलिया महाराष्ट्रनि ग्रेटर त्रिपुरा न नाहरै ब्रक पाब्लिक रो आरोनो चाइतौजाक एवं मुथांजाकनाय राजनीति बबो नि पाब्लिक रो वानसुकजाक ताबो वानसुकजाक महाराष्ट्र न कायसा चनो मुथांनाय लामा फुनुकनाय आबनो जों आशा विश्वास दङ जों विभिन्न राजनीति दलनो काहाम हामया सानान थांया जों एसे त्रिपुरामो थानांगै पाब्लिक न बाहायखै डेभलप खै लांनानै पाब्लिक नि सुजुग सुबिदा न बाहायखै मानरिनानै पाब्लिक न बाहायखै सेवा खालायनानै दिनै कंथाय बारा 19 दफा जाति दंनाय रकनो जों तामहनाय बाहायखै दिप्राट खै तंजाक मानो किसिसा द चेहरा सलायरि मानो जों आबो वानसुकजाक दिनै त्रिपुरामो थानाय बिसिंतियो जों केबोनो केबो जों हामया सानानै थांया आरो बिसिङाव फनो जों खानाव सुदु अरो काथलबारि बिसिया थांनाय कयेक दिननि आगेयावबो रायपासा बिसिओ बीजेपी नि अंगै थांगै आसल बीजेपी नि नेता अंगै थांगै तैवैसा आरो केमेरानि बिसखाङो बाचावै बीजेपी नो सेलेन त्रिपुरामो थानांगै सेलेन्डार रेखानै पिकचार फुनुकजाक मारक एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाराव काव कासामानि जों आबो माने माया एवं चिनि त्रिपुरामो थानांगै केबो आरो खुरै केबो आरो अंशग्रहण खै सेलेन्डार खायनाय फक जइन खायनाय फक ने अबाय कोनो चिनि चित्र नुगजाकिया जों चिनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन संतंगो ब्रनि खुक्तै जों स्पट भेरिफिकेशन खायनाय माने अब मिथ्याबादी अब बीजेपी आईपीएफ टी सरकारनि मिथ्याबादी जों अब माने माया आगामीआव ताइबो जों ओ कयेक दिननि बिसिङाव उपनगर बाजार एवं काथलबारि बिसिनि आन्डार बीजेपी सीपीएम आईपीएफ टी खायनाय रक दाबो जों चिनि कर्मेरनि बिसिंति खबर मानतंगो आगामी बिराट एकटा अंश त्रिपुरामो थाव जइन खायनान बागै रेडिं दंगो शुद्ध काथलबारि बिसिया शिकारिबारि सारा चिने ओ आम्बासा 7 जननि आन्डार 15टा बिसिनि बिसिङो चिनि त्रिपुरा सारक ताबो विलेज कमिटी निर्वाचन जुदि सरकार सावास नंखाय दाक्तिनो विलेज कमिटी डिक्लार इथौ एवं 15टा सीट न जों विलेज कमिटी न त्रिपुरामो थानांगै कप्लायङै फायनाय हिनै जों आशा विश्वास दं मानो किसिसा द चेहरा सलायरि मानो जों आबो वानसुकजाक चिनि त्रिपुरामो थानाय बिसिंतियो जों केबोनो केबो जों हामया सानानै थांया आरो बिसिङाव फनो जों खानाव सुदु अरो काथलबारि बिसिया थांनाय कयेक दिननि आगेयावबो रायपासा बिसिओ बीजेपी नि अंगै थांगै आसल बीजेपी नि नेता अंगै थांगै तैवैसा आरो केमेरानि बिसखाङो बाचावै बीजेपी नो सेलेन त्रिपुरामो थानांगै सेलेन्डार रेखानै पिकचार फुनुकजाक मारक एवं विभिन्न पत्र पत्रिकाराव काव कासामानि जों आबो माने माया एवं चिनि त्रिपुरामो थानांगै केबो आरो खुरै केबो आरो अंशग्रहण खै सेलेन्डार खायनाय फक जइन खायनाय फक ने अबाय कोनो चिनि चित्र नुगजाकिया जों चिनि चेयारमेन भाइस चेयारमेन संतंगो ब्रनि खुक्तै जों स्पट भेरिफिकेशन खायनाय माने आबो मिथ्याबादी अब बीजेपी आईपीएफ टी सरकारनि मिथ्याबादी जों आबो माने माया आगामीआव ताइबो जों ओ कयेक दिननि बिसिङाव उपनगर बाजार एवं काथलबारि बिसिनि आन्डार बीजेपी सीपीएम आईपीएफ टी खायनाय रक दाबो जों चिनि कर्मेरनि बिसिंति खबर मानतंगो आगामी बिराट एकटा अंश त्रिपुरामो थाव जइन खायनान बागै रेडिं दंगो
শুধু কাথলবাড়ি বিসিয়া শিকারিবাড়ি সারা চিনে ও আমবাসা 7 জনের আন্ডারও 15টা বিসিনি বিসিং চিনিতি প্রাসারক তাবো ভিলেজ কমিটি নির্বাচন যদি না সরকার সাহস নয় ডাকতি না ভিলেজ কমিটি ডিক্লারিত এবং 15টা সিট নন जों ভিলেজ কমিটি নন টিপ্রা মথানি কপ্লাই উই ফাইনাই আশা বিশ্বাস দं हामबाय